Moje ime je Andrej Kolmanić, živim u Ljubljani, u Sloveniji i rođen sam tu u Sloveniji. Nisam rođen u Ljubljani, ali živim tu 15 godina već. Poslije gimnazije napravio sam fakultetu iz elektrotehnike u Mariboru i onda sam završio magistarski studij u Ljubljani. Onda sam radio, znači, cijelo vrijeme u različitim industrijama, sve se nekako tikalo automatizacije. Najviše profesionalnog puta sam preživio u firmi gdje smo radili male hidroelektrane, hidrocentrale, da kažem, po cijelom svijetu, tako da tamo sam naučio puno i o hidromehanskoj opremi i naravno elektriki, od niskog napona do srednjeg napona i naravno automatizacije, kako se sve automatizira i kako radi to. Onda sam radio i kao voditelj projekta, kako bi rekli, u farmaciji, znači u firmi koja je radila puno za farmaciju. Onda sam bio vodja razvoja, znači R&D menadžer u firmi gdje smo radili prenaponske elemente, varistore se kaže. I sad sam završio, bio sam i tehnički direktor za distributera Rockwell Automation, a sad sam završio kao direktor prodaje za područje bivše države naše i pokrivam i Bugarsku i Albaniju koja nije bilo dio toga. Znanje koje imam je veoma široko, kažem, uglavnom elektrika se tiče, ali automatizacija najviše, tako da radio sam sa svim supplierima automatizacije, od glavnih Siemensa, Rockwella, Schneidera i naravno B&R-a. Puno mogu predložiti nekim strankama šta bi za njih bilo dobro, razumijem proizvodnu i automatizaciju kao takvu. Osobno volim da provodim vreme sa porodicom, volim muziku, učim saksofon, imam instrukcije, dosta vremena potrošim na trčanju, volim trčati na malo duže distance. Uspješno sam završio 3 100-kilometarske utrke, tako da to mi je nekako za glavu i za tijelo. Ime dolazi iz početnika firme Bernecker und Rainer. Sad njih više nema u firmi, zbog toga je ostalo samo B&R, prije bilo Bernecker und Rainer. Znači, firma postoji od 1979. i počelo je sve u Egelsbergu, to je mali kraj u Austriji, gdje je i sad najveći dio firme, znači tamo je sjedište firme sa svim uredima, sales, razvoj, proizvodna, glavno skladište za Europu. Inače, možete nas pronaći, naši uredi su po cijelom svijetu, u 80 zemlja u svijetu. Tako da i na svakom kontinentu imamo i skladište. B&R je tu, ja mislim, zaista dobar u smislu inovacija i naš logo je kao Perfection in Automation, zbog toga jer naš vodilo je bilo uvijek da radimo sa OEM-eva, znači sa firmama koji rade mašine za automatizaciju i sa njima smo uvijek dolazili do nekih novih rješenja koje su bila nekako baš custom i nakon toga su postale kao neki standard. Naš portfolio je zaista veliki
i najveća snaga je da se može sve integrirati u jedan sustav, sve se radi sa jednim, da kažem, softverom sa kojim se konfigurira, programira, vizualizira, dijagnosticira, simulira, znači to i naravno sve je sinhronizirano u mikrosekundu kad pričamo na primjer o servosistemima, servomotorima, linearnim tračnim pogonima, kamerama za machine vision, sve to je u našem portfoliju. U regiji najviše smo prisutni u svakoj industriji, najviše u food and beverage, znači pijače i hrana i pakiranje i naravno u plastiki, znači brizganje plastike, se tako kaže. Mašine su najviše dolazile iz Njemačke, Italije, Austrije i u Hrvatskoj, po mom iskustvu, je puno tih mašina instaliranih, tako da posebno ljudi koji rade u proizvodnji znaju B&R, ali sve više i više se nekako upotrebljava i za gradnju nekih novih sistema i u Hrvatskoj i u Sloveniji smo već zaista snažni. Potrebno je pomenuti da smo uspješni po tome da smo uvijek tu za stranke, znači možemo napraviti bilo kakvu posjetu. Na hrvatskom tržištu smo prisutni preko našeg partnera firme Primotronic iz Zagreba. Oni vam mogu nuditi, znači naravno kao prvo opremu veoma brzo, isto tako i sistemsku integraciju, znači ako imate neki problem ili neku funkciju da trebate implementirati, možemo i mi direktno iz Slovenije ili iz Austrije ili preko Primotronika da vam pomognemo da to može ići što brže i efikasnije. Naravno, B&R kao takav je veoma snažan po obuki, znači imamo puno tih treninga koji su i besplatno na našoj web stranici, razni tutoriali i software ima veoma dobar help. Svako odeljenje ima Getting Started i ima na YouTube kako se napravi neke funkcionalnosti. Putem softvera smo zaista veoma snažni jer su tu neke funkcionalnosti razvijene koje baš olakšavaju samu konfiguraciju i da dođemo do rješenja veoma brzo i efikasno. Na kraju bi volio iskoristiti tu mogućnost da vas sve lepo pozdravim, da vas, znači postojeće naše stranke u Hrvatskoj i nove stranke, naravno volili bi da se obratite na nas jer zaista vjerujem da imamo baš dobre rješenja za svako pitanje, za svaku industriju. Naravno tu možemo biti veoma u pomoć sa lokalnim suportom, sa firmom Primotronic iz Hrvatske i Zagreba i naravno ako su tu u pitanju neki veći projekti ili veće rješenja, možemo se naravno povezati sa uredom iz Slovenije gdje imamo isto aplikacijskog inženjera i tehnički support isto tako i naravno iz Austrije ili iz bilo kud iz svijeta. Kako sam rekao, rješenja su zaista na velikoj razini, na primjer ako govorimo o nekim food and beverage industriji, znači ako
ako vidite negdje bocu, ne znam, vode ili piva, vjerojatnost da je bila napravljena na BNR tehnologiji, bar sa nekog ugla, je 98%. Naravno, ako vam treba još više informacija, neke više detajla, možete posjetiti našu web stranicu ili naravno stranicu našeg partnera firme Primutronic i vidimo se. Hvala, doviđenja.